دم آوا بخیر به تماشاوان ایجا هون بخیراتن برنامه دیروکا مه دبشه یکما برنامه خدا ما بحثا دیروکا جوینین کرمانجی و کسی کو بشتار بونه و هر واد وان جوینا دا چند زمان دگرن ام بيجن نزيكي ده دونزز بحثا ده دونزز زمان كرن وما هناك تش مناقشه كرن مناقشه ما نيفچه ما نهاد في هيرو ام وي مناقشه خو ديسا بردوام بكن بله هون ديسا بخيراتن جرا بله گوتنا هبان مگو گوتنه کو ام بيجن معنا وان ایدی نمایه یعنی او بخوا وقت مگو گوتنا گیسن مثلا نمایه گوتنا گیسن اونی کوب کار بینن گوتنا تور برای معصیبانا چو ام بیجن به توره معصی دکتون هاوی توره اونی رکوب کار بینن یعنی گوتنا هبان مینا ویا ام بیجن گوتنی کوم بکارتین گلو د ترمینولوژی دا وقتا اون ترمینولوژی آواز کن براستی فایده وان گوتنا هیه تونه به او گوتنا اولوی داری او دبوی توزا وان دا اوی وان دا به هره اوی به گوتنی ست سالا نظام کنگی یعنی دوی وکم ملت دم مر بکار بینه وکم ببیجن سوئدیا جبوی اتا کو د چیکی دم بکارتینا به چیه د هوت میل و مت میل دا دبیجن پوزه فیل یعنی هبانا کو مگو کرمانچ ام دبی هبان تر معنا دا غارجختا د معنا خزینه گوتنا دا بکارتینن یعنی حافظه کو ام بزانم مثلا تر معنا بلکتا د کمپیوتر دا بکارتینن کله گوتنی می وها کو هنه ود کرمانجی دا د ترمینولوژی دا و بکار انیه یان مرد تشتكي واه بكا كازنر تخص شيء بيش بله و جا دبشة كده مخصص چنگوتنا سرویا بكم program terine krem derbasi beşe dad dibin سه نقطه وی هاوی دگل گرینگی یک مبحث کر هر گوتنک پرچاکی لاشه زمانه اگر گوتنک جوان دابه پرچاکی وی زمانی وان دابه یک او زمانه هزار دبه دو ev noktak duda وقتا یکی دیروکناس یا یکی جانتیکا هست که یا یکی ام ببین لسر تشتکی لوکولینه که وقتا چاو پرچا کی انتیکا دکوه چقاس کیفاویتی ایج زمان هست که اوینداری زمان جی اگر گوتنه کم جمرنی وانی خلاص بکد بی اوقاسی جی حس بکه و ام اوقاسی جی حس کن وك ام برچاكي جغزينا زماني خو خلاص تكن او نقطه دو جلوس سبي هناك نفيسكاري ما او اوي هيجا او بكيرهاتي دركفن بخوازن رومان كردي الدوره جوتكاريه ده الدوره كوناده الدوره تفناده بنفيسينه قالوا بيغوت وان غوتنا وي تشاور رومانكي بنفيسينه سه یک جیجی مثلا هر ملتی ام دکانن جوان گوتنانان گوتنه نو ترمین نو جی با آفرینن وان سی نقطانه گل گرینگ دبینم سپاس کاکتیم تدخواست تشتکی بیجی متخواست بیشم که افکار ما چال ولات ما تیناس کردن زنی برف بیا حیوان هایتونه روزا که شوم ایرانی من چند حجمار بخوره برن إذا هوالا جو نشد كن مجو هم هر جاره هفت روجا برفتون 14 ساعت روجا كارت كن يجو كاري وهم هذا هفت روجا ون هفت كاس هري هفت كاس هما حالا مجو تنك هيك 4 ساعات سرت سكنن فرحانجا دنيرن 20 فرحانجي و كان جارة تليفون كن برسو برسيارت كن حياتي دق جافي مرحلة أنا سأشتك فهم كن جو هلاز بنيرم شاية جو تنك ديت گو اف گوتنا من بری 30 سالی جپیرکا خواه بیستیه و دورا من تجارا بکار نوانیه و تجارا هیچ جا من نخواندیه و هیجا من لورا خواند تیوی مانه که من او گوتن وگران زانی ایدی بر اندابونه بو باشم لزد که ونم دبین افکار من یعنی هیا گل هیا تونه یا دخونن نخونن برا پشتی 5 سالی بخونن برا پشتی 30 سالی حتی که تشتکی ما چه دبل والد یا دزگه اوما إذا ما كاره خاكرية بروجنامة بكتابة وبجلدة ودي إنترنت داجي هي و از تخوازم که خلق بخونه بیرو باوری خوش بیجه بلکی بیجه اف گوتن با مهای یا گوتن و شاشه یا گلکس پاس من و کارانی لی از رند زانم که اینترنت ده هنک تشتا دخونم هنک گوتن هنک که تنه ده کرمانجی ده هنه و است جوی تخمین دکم که ملت وانا بکارتینه بله نقول هذا بعض زمان فرنساوي كده شو مثلا زمان كي از خازم بوقفهم كله هناك جديد ظالم
تو هر زمان فرانسوی 100 سالی برای اینها دینا خو بده زور گوتنی که ایرو هم بکار دبن 100 سالی برای اینها معنای که بنده هبود تشتکی دو دا کار دانین ایرو آنین تکنولوژی دا بکار دبن باشه تو دویجی هم دویجنه گاسن سالی نه هم دویجنه گیسن فقط نه گاسن و گیسن یکن باشه خود نکای ایرو درسته جوتی زمان من نمایه لی خود بشیوه که دو هر این وجود هست یعنی شوف کردن عرض را کردن عرضی جوت کردن عرضی به تراکتور آتی کردن سالی نه لی او تراکتورش هر دیسا گاس نمیه یعنی بی گاس نیه پشتی ویجی او تشتانا که هست مثلا شریط کونا دا بکار دهاتن شریط رست شریط بکونا دا باشه ایرو به چه دان چه دویجن به شریط بو چه دویجن شریط او کاسیت شریط اوش کاسیت سیلک ایرو هم چه را دویجن هم دیسکا را دویجن دیسکیت را دویجن سیلکن تی باشه او سیلکا برای بچی که تشتا کی دو هاتا کارین اینی فرانسوی دا هری اینی تشتا زمان فارسی تو هری اینی تشتا تماشا دیکی تو گریدان هایتنینه مثلا د زاویه دا بکار دبرن ایرو نکات چیه ایرو هاتیه تکنولوژی دا بکار دبا رادیوی دا بکار دبا تلویزیون دا بکار دبا مثلا اول زمان ما داشت اینی تشتا زمان ما چون نه هاتیه خوندن نشتین زمان ما پیشتهره مرا عجیب مایی دمینه که هم تشتکی دینن مثلا از بیشم بری 34 سال بر اینها یکم اینجا را که 20 روش باش یعنی بو من تشتکی عجیب مایی بو او روش باش چه همه بیشنه روش باش لیمتی نقده بو سوران هر حد سبیحته ولی هر روش باش بیشن دی باشه ایرو قط بو معجب نینه ایرو از چی دی بینم هر کل که از بینم روش باش ایوار باش شف باش یعنی چیه چون من بکار نانیه چون مدرسه النبیه چون زانیگات النبیه فرقت النبیه امهیم بن مرابه و عادت که بو عادت همو بکار دبن اکادمیا فرانسوی جی سال 2010 گوتران شیری کسانه خو همو جینا گرن او خلقی دا یعنی واحد تشتكي بيجي باش دوي واردة دوی واریده yani mesela terma kekreşoji و havalin dici diyar kirku mesela birasti hem sergejiye çedike و hem ji kareki pir ciddiye belki gelek karaji cidditire çempivanen nüve hebun ku gelek gelek zamanan de vakta ku terma datinin ya ji zamaneki tinin شقولا کردیا مینو دگو دین دکن آن حواله کی دگو امانت وردگرن امانت لیو ادگر لی ام شرطه که ام لیو ناگرین و بو نمونه پیوا کامپیوتر وقتا درکت همه چاب که یا می وکی انگلیزا تلفظ بکن به کامپیوتر ما او گوتنانی لگوری بلیف کرنا کرمانجی ما کر کامپیوتر و آنها کامپیوتر تیپ کرانین ما پیوا که کردی لهم بروی دانانی او یک جوانا یا آنجی بانه کدن هی یعنی پرنسیپ کدن هی کومره ناورو کاوی termi dikari wergerine di teknolojiye nemaze termi peyven wahader kef peşamere bu numune vakta ko home page yacib Swedi vakta hem sida derket kurda malper nevisin ya te şmi persem ne gota malper nevisin mal rupel benevisin navero kay wergerine o malper runuşt malper lehember ve peyva home page runuşt o ana vakt termi ki tep karanin carnaji ام هر دو پرنسیپا تطبیق نکن لی ام تشتکی نو پیدا دکن و ده پیدا کردن تشتکی نو ده اکو از خوازم بالی بکشیم سر ام گلک جارا آنالوگیه دکن دو کلتور خود تشتی کو دشبه ویا لسر و شباندنه ام هن گوتنا نو آواد کن بو نمونه وقتا که من ترمین فوتبول دجوینه که ده آنی دناب لیسته منی کومنه پیشکشی و جوینه بکرده رقیب bu Türkiye rakip مگو رقیب تاخم رقیب یا رقیب مبساعت مناقشه کر دور چند حوالا از بارم ککرشو و یک جوان بو هن حواله دیجی هبو آنها نای بیرامه کو ککرشو جبر کو پر اصرار کر لو ماتی بیرامه جدزک و ورک و چند تشتی وها رابو گوت چرم نوین دیجک تاخم دیجک یعنی تاخم رقیب جه اکاوی انالوگی چکر یعنی ور هی ورک هی دز هی دزک هی دیج هی دیجک هی لوما
مدوی لیستeye de bu ya avayı nivisi u peşkeşi civatê kir ew jî yani awayekî wêya ye. Mesela te got hinek peyv mere ew kültür nemaye. Yani civatê guhertin û tiştê nû peyda dibe bo nimune gîsin wenda bû. Lê ama ez du gîsînê bikartînim, du gîsîn kirin. Ez divêm bo nimune hevalê me zinar hertim tiştekî nivîsî illa du gîsîn bike. Xwendina xwe du gîsîn bike. Vay min bi awayekî din ew bikaranî me nehişt hem o di gelek zimana duayê kûfûta Swêdiya me ne wihaye. Yani çêlek û nige yani li ku û aletê ku tê bikaranîn bi ku nehiştinin wenda bibe. Ême jî bi metodê wiha me re dikare wan gotinê ku di civata me berê di kültüreke din di sistemeke civakî ya din di ku dihat bikaranîn û bi wendakirina hin tişta ew jî ya wenda bûn ya li ber wenda bûnên me re dikare bûya o belkî em nikare bi hemû tişta vejînin. Yani ew karekî din e. Eğer hevalek din tu dixwet berê mikrofon. Kürt bi Kürtî lê zêde bikim ku ji bîr nekin evana bêjeyên dikevin ferhenga Kurdî de. Lê gelek bêjeyên tên ji bo me ku em li wan bigerin gelovçine. û gelek ji wana em ji xwe kesî ji me nebîstiye û em dibêjin wallahî me nebîstiye derekê jî me nebîstiye. Lê dimîne ew wê rojekê ji roja wê derkeve wê mana wê hebe wê di ferhengê de bêdanîn yani divê bêdanîn neyên windakirin. Yani ev aya di hemî zimana de heye yani ferhenga hemî zimanî heye em ê bêjin 120,000 gotin hebin di zimanekî de. Ne mana wê her wî zimanê hanê ku herek wî zimanî biaxivim wan 120,000 dizanîn. Qesta min ji wir zanî çi bêtir belkî kaksinar bersiv jî da zanî çawa em bibêjin ev gotinê wan bikartîne û niha jî ew tişt nemaye yani em bibêjin kalan nemaye kalana şûr. Gelo wê kalanê wek em bêjin zinar gotiyan jî kaxisar wan got yani ber dikar tiştê nû da bikar bîne. Ew jî belkî ne îşê civîna kurmancî lê îşê nivîskar e îdî kesê ku dinivîsin yan jî tiştê ku Mistefa got em bêjin du gîsin dike. Di wir de yani belkî bêtir di wir de û ê du diya di terminolojiya teknîkê de jî mesela meriv kan wana bikar bîne. Herçendî me piçekî bas kir jî lê hindek pîvanên din hene ku em wan jî didin ber xwe. Yek ew e ku dibe ku peyvek di kurmancî de tune be. Zarvayê kurmancî de tune be. Zarvayê din ku niha zêdetir tê nivîsînê belav dibe. Yan jî em bêjin zazakî ku li ber nivîsandinê ji berî niha em bêjin 20 sala zêdetir tê nivîsînê tê belavkirine. Em li va jî temaşe dikin. Eger peyv hebin ku term hebin ku mirov bikar bi wan di kurmancî de bikarbîne bes bi şertê ku bi mercê ku li gor fonetîka kurmancî ve divê tu ya bifikirî û li gor wê çi bikî. Mirov bikartîne. Hindek peyv hene ku em bêjin bi Kurdiya soranî hatine çêkirinê lê ne li gor mantıqa zimana jî û ne li gor em bêjin pîvanên zanistî ne jî ku tu bikarbî wana bikarbînê. Numuneyên wiha gelek in. Numuneyekî bidin te mesela ji bo ev ê ku berpirsyar e ya jî serekê fakülteyekê bi soranî cara dibêjin ragir. Ragirî kolej. Yani serekê wê fakülteyê. Berpirsyarê herê bilind yê wê evkê bi erebî emî ev kirine tercümekirin danîne ragir. Hiç peyvendiya wî bi wî tiştî tune lê translîterasyoneke ji zimanê erebî. Hinek berê tiştê wisa gelek gelek ku bi temamî erebî ji xwe re kirine numune ku em ji erebî gelekî gelek durin. Eger ji Farsî yan ji zimanekî Îndo-Ewropî wergerandina dibe ku çêtir dibû ku em bikarin baştir fêm bikin. Hinek tiştene mesela divê dawiyê de jî niha hate bîram me çend tişt çêkirin lê li gor mantıqa zimanê me, li gor strûktûra zimanê me. Di beşa kekselan da bû em bêjin alavên nav malê. Yek ji wan çi bû? Yek ji wan ew beroş bû ku tişta bi evkê bi alîkariya givêşekî, alîkariya buxarê zû dikelîne.
ناوی چکر ما تماشای زمان آلمانی کر انگلیزی کر سوئدی کر زمان دی کر ترکی کر اون زمان چه مجرا دانی زوکلک اگر Kelk بله yani dibe çi bi Tirkî? دبا Tencere. düdüklü tencere bale. Le hiç zamanı gidi de ne düdüklü tencere bale. Bale. Tirka gotiye tencere bi fîtik. İja eğer peyf gotuna ve rahat be. O lgor mantıkata be o peyf cih digre. Yana cih nagre. Tiştek numune ki di bidim. Beri naha jimej vad betir ji si du sal tiştek kusabu. Ji aliye midyate wadaran du se zarok liban bundu xwandin. Veca di dersê de mijê pirsî ew lastik da ekir. Migo eger tu li gund bayî te ev tişte taze bidîta û te ji vê re çi bigota? Sekin bele. Silgiya Tirkî. Aha. Go apêra şu eger ez li gund bûme ma mirov bi vê çi dike? Migarî çi dike? Mirov jê dibe. Başa te jê re çi bigot em bêjin? Her ji rişke ve go jê bir. Migo başa mala te hava me nivîsî û niha mesela ew kutibe. Haftinek wa bi aqlê Jêbirêj derket xwe kakraşo. zarokekî. û her wa gotinekî dî aynı wî zarokî û û birabûn ew kirin ev mesela xaçepirs. Wî çê dikir. Me got başa navê vî yê çi ye? Sekîn fikir kir got Swêdî de wiha dibêjin çû hat got xaçe ştegalî xe me got axir ştegalî ne gotinek me eger em çêkin divê gotinek me tê de hebe. Baş em çi danin? Axir me li hev kir ku bibe xaçe pirs. Pirs de aynı wextî de hem pirs e sual e û hem jî peyv e. Çû hat got dayikewî jî xanmeke nexwandî gundî got min ji diya xwe pirsiye gotiye yadê min gotiye eger ez ji te re bêjim xaçe pirs tu çi femikî? Gotiye la eger hebe tune be yani tu tiştekî çê dikî dibêjî ev çi ye? Gotu diyam jî fêm kiribû paşê nizam çi kiribû çi nekiribû diya wî jî dest bi xwandina Swêdî kiribû. Kare li gor mantıqa zimanê Swêdî ba. Belê. Belê li gor mantıqa zimanê zarokekî ku belê. Çünkü zarokekî mesela li Tirkiye bi Tirkî be em bêjin ew ê bulmaca bi fikre heta ku yani belki bibêje diya wî belki bêje ve dîtinok tiştekî din bibêje. Xebera te lê tu bifikirî divê de mesela dîtin û tişmiştê wisa nîne. Eva tu li hev swar dikî bi şeklekî bi xaçe ji bi rastî jor da jêr da be. Yani gelekî mantıqî tê zimanên Ewropî jî wisa ev kirine çêkirine. Kakraşo dixwazim tu ji me re behsa van her du cîlda bike. Cîlên kurmancî ve dixistine ya pêşî çend ejmar bû, ev çend ejmar e, vana kê dixistine, çend peyv tê de hene. Ev berhevoka pêşîne, koleksiyona pêşîne ji 20 hejmaran pêk tê. û di sala 1909 da li Swêdê ji aliyê weşanxana apekê ve hatiye çapkirin û belavkirin e. Ez dikarim ji îndeksê ji te re bibêjim ku tê de çi qas peyv hene. 7700 peyv û ev babetên taybetî. Peyvên ku dua babete de derbas dibin em bêjin dîwana melayê Cizîrî heye. Ew peyv neketine wê. Ji bo ya mirov nikare bêje hev qas peyv tê de hene. Eva dî berhevoka 40 hejmaran e. û ewa 405-406 rûpelin û ev jî derdora 1100 û çend rûpelin. 40 hejmarên kurmancî ku derketine wek vê me kirî tê de orijinalên we hene di dawiya pirtûkê de. Lê îndeksa wê he û babetên wê hene. Babet cihê cihê hatine danînê divê de rehetiyek peyda biye bi xêra ku ew babet bi tena serê xwe tê de hatine bicîhkirine. û divê de çend hezar peyv hene ez vê bi rastî nizanim. Lê naberoka 40 hejmar hemû di vir de hene. û her duk jî ji Kurdî kurmancî û Tirkî û Fransî û İngilîzî
جوان زمانه پکته لی هر وها زمانی لاتینی تیده ها تایبتی بشه گلو کلیکو گیهان دا فلورا دا و زمان کون ایواک پارتی پهلوی و اوستایی تیده هنه ارتداحتنا بجیه کرنه تشتکی دی که دوی از ببیجم Evjil İstanbul'a çapıyor ne var? اول استانبول شاپیه جا علی اوستایی و ای سال وی بهاری درکتیه تقریبا 35 هجمارن کرمانجی این پیشین موار گراندی زمان عربی جی بله و مدل ها کو اگرم بکاربن بکیمانی 40 یا جی دروجن پیشتا اگر بکاربن 5 هجماری وقت برهوک که تازه اک بکن اویجی لباشور گل زمان عربی چاپ بکن باشه از تشتکی بیجم او خواست مثلا از بخوجی دکرم وان جوینا و ام او خواست مناقشه دکن از بیجم ما كتاب شاكر كتابي زاروكا و الفاباجي ما شاكر و حرفا ميدا مدخوست از رسمي حيواني كيكو شيري ويام ددوشن از وي دينم سر لهمبر بيا از ببيجم مانجا چيلك يعني حمو دنيا قش ناوكي لي لكن چما مي سي ناول را بنويسم جالي بيداغوجيك جي جالي هر شيء مثلا نكو يعني دولمندي دناو فرنگی دا برا بمینه لی تا کتابک جارو کارا چکریه تا کتابش مزنار چکریه سبروت شیر دختان وک اروپیا قطعه شیر چکوتی رسمی وی حیوانی لسرخه ها كيك محمود شبو فان تشتان بس من هي از قانما يعني از كم توجي عليه قرجداغي يعني تو قوتنا كل قرجداغي تشبه تو يادايني بيجيكو اف يعني ليه چه مازی بدی ليه اف بروبلم وها برسون وها زمان دنداجي هاتنا بيش اوان بخباتك زانستي ام بيجن بيفن خو تثبيت كرنا كي جان جوان بيفان زيدتر بيفا راسترا بشرط وگر زمان خوی کبن او قبول کرنا بالا خو بده زمان سویدی داجی مطبخ اشخانه به که و که دنویسی نوا لکک نخوین تجارا شک تخونن چما اجبر کو بره نو صابو با اواکی دی دهاتا گوتنه او پاراستنه وصاد بيجن يا كرمانجيجي نها ريك البرمنينه وكان بيجن اللي هيدفت جيل داينه ياخد جيلك داينه ياخد مانجا داينه سبهي اگر خباتك قلبي لسر بكرنه وصازيه كزمان هبه كو ببا واك ملكش ملي دولتك وبيجا كو دفي بيوا سركه افبا احتمالك برمزنه كو مانجا هالبجيره مانجا داينه بك بيوا سركه ايدي بك وقت بيجن بي فورم يعني بيفن د فورمن دو دوادا اف اكتبه يك يادو دا اگر تو كتابك نها شي بكيجي دفيت في نكي بروبلمك برمزن نه تنه بروبلم يعني بيجن بروبلم وا قالكن بله تو داويا وكتابه دا ليستك بچوك داتيني مانگا دنويسيني راخو دبيجي چيل و چيلك اگر تو دخوازن بیجن نیزی سورانی به نیزی زازاکی به گوتنا مانگه هیه و دگور فرما ویجن بیجن تو بیجی گا مانگا کر مانکر طبعا وقت نمونه استینه ما نکو تنه یعنی نکو یعنی چیلک چوته یا چیل چوته یا جی مانگه چوته زمان دو ده فارسی ده ببخشن يعني كلمة كر خرج هي ولاغجي هي حرج هي حرج دنيسن قد مثلا لنا سابا باراكي روبالاكي دا دنيسا خر روبالا دا دنيسا ولاغ حرج في زماني ده معناه حرج جيكا وكي هاف معناه بيرادويجن اين كتابي ده اين برتوكي ده تميزادكي روبالاكي دا نويسيا خر يعني كار يا دا نويسيا روبالا سي روبالا ويا تلج نويسيا ولاغ زارجين دو زانا باي اوج ولاغ جن هر كره مقول عند فرهنگ دا وقت هبت تمام مگشی فرد بن وك كتابه خواندن كتابه بود هزار مكتبه دخونه مدرسه دخونه دبستان يعني او جالي pedagojik بتر راس يعني بو راسي چما راسي چما زد دو ناول تشتكيكم كره كره حياة اللي مانجا مانجا هسبه شيء ناكي هيا من جاد ملتي تهيا ما يعني نظام يعني بس فرنسي ده شويه فرنسي برتش تهيا دمعني وانا عندهم معناه تشتكي ده وهي تمام ليه اما قوتنا يعني
Ne kîjan şaşı. Awan jî ew jî Gorme yani. yani problem Qasam- tiştê ku Mahmud dibêje xwezîka di jalî pedagojiyê yani wê baştir ba ku di zimanê me de ji bo heywanên mê û nêr sîstemek heba. Lê tiştekî wiha tune di mange û mankerê di ga û manga ker û mankerê de heye di gur û dêle gur de heye em bêjin lê di yani tu vê manê ya jî dêlê tu nikarî ji bo hemû tişta bikarbînî. Loma sîstemê ku hatune ama ji bo hin cinsa hene. Belkî jalî pedagojîk wê çêtir bi ku tu mere wêya tercih bike. Ne ku êdin bêje ev şaşê ya nizanim çê veya bêhle. Helbet tu zanî mesela tercihê ne hewde divan gotin nade her wiha di gelek gotinê din de gelo em ê bêjin wiha wilo wisa yani kîjanî wek standart hilbijêrin ku dibistanê xwe de zarokên xwe pê perwerde bikin û êdî jî wek hevmaneyên wan bide ew yani kîjanê derxin pêş wek ya sereke û êdin jî hevmaneyên wê û pîvanê me wê çi bin evana pirsên li pêşiya me nin û dibên ya kêmanî fikrek me dû warî de hebe ku em pêşkêşî civatê bikin ew münaqeşeya van pirsa jî heye yani niha gelek kes divê em çawa bikin divî warî di çawa bikin ev pirsa ku tanî ne ji bo hew vî cinsê heywana tenê her wiha ji bo gelek gotinên ku mesela hin gotin hene pazdeh hevmaneyên wan hene ez ê herim dibistanê eger ez mamoste bim ez ê kîjanê derxin pêş û rê zaroka bidim û zarokên ku du zimanî sê zimanî bin û li welatên xerîb bi û ez dixwazim wan bi zimanê wan zikmakî perwerde bikim û bi alîkariya zimanên wî welatî jî ez dixwazim Kurdiyê wan bidim hezkirin û ew da ku wiha bikim ku ew Kurdî baştir bizanibin û fêm bikin ew problemek e helbet lê Mahmud hey min mikrofon wergirtî ez dixwazim ew di mesela niha bi gelek hevala carna taswasik wiha çê dibe ku ya emana xebatekê dikin mehek din şeş mehê din ev kurmancî derdikevî fonksiyona xwe nalîzê civat pê nehese ama keda me belaseba diçe yani em dilê xwe dişewitînin ku ew qas halbuki divê mere wiha neke ev xebatek sebrê dixwaze û Celalet Alî Bedirxan wexta 1932 de dest bi hewarê kir gelo çend kesa hewar dixwend gelo li Bakurê Kurdistanê piştî çend sala em bi wê hewarê hesiyan û piştî çend sala hewarê karîbû fonksiyona xwe bilîsteya di nav me de piştî çel û heşt sala yani piştî pêncî salî hewarê bi derengî bi pêncî salî bi derengî fonksiyona xwe dest bi lîstina fonksiyona xwe kir ême jî yani ne ku mere vê xebatê bi xebata celadet muqayese dike problem ne ew ê yani celadet jî dizanîbû di rewşa xwe dizanîbû zanîbû çend kes aboneyê wê hewarê ne hewar ji terefê aliyê çend kesan ve tê xwendin dizanîbû lê dizanîbû ku rojekê ev hewar yani tovên ku ew wê rojê çand wê rojekê pêşe rojê de wê zîl bide û wê civata Kurd jê îstîfade bike û aniha em giş jî wê wek bingeh werdigirin û jê îstîfade dikin tevlî ku em wek Qur'anê nabînin lê em di çerçeva wê de tev digerin loma ev xebata kurmanciyê jî wê îro jî çi qeys bi sînorkirî heger fonksiyona xwe bilîzî jî di pêşerojê de baweriya me ew ku wê fonksiyonekî hîn berfirehtir bilîzî. بس كنت ياك دو قطنا ببيجم اف بروبلم انها واكم باسكر نا تايبتي جبو كرديه جبو زمان دي جو سنه الماني يك شو زمان قالك دولمند دا الماني دا تدكاري قطنا كي ببيني كو بيترج 4 5 6 هف معنی وی هبن لی وقت مگوت وان جامرا جالبه جالی زانستی و لی کلانا گوتنا که بلا اف به یکمین یا جی گوتنا که اف بهتر تده بکارانینه بلا اف به یکمین ایدن وقت فرمن دو هم سهم دانینه فرهنگ آخو دو کردی دا پروبلم ما چیه یک کسین که دنویسینن
هیچی باوریم من اوه کو ام بیشن جبو ما تشتک ها کو قرآن نویساندنا کردیه دوی هوار بخواندنه اگر مروفک هوار نخوینه او کلاسیکین کو ما بحث کر و نخونه ها و جتونه به زحمتین گله که مزن درد که به پیش امروف و مروف خوب دوره که وگرید ده یعنی دبه هریمی پاریس و هریما خود پاریزه لگور هریما خود چه دزانه لگور چه دیگوتنی و صد نویسینه اوا شاشه مثلا نویساندن از زمان دا دوید توش بو ملته که بنویسین نج بو گندین خو اگر اف فکر الباطه پیدا به تو بکاربی سر بکوی د نویساندن خدا چاره ببینیش بو هندک تشتا نمونه که مصطفی باسکر جرات بک محمود زانم کو بوتیه و هفت و بوتیه دوکه بوتیه لگاوا کو گراماتیک دانیه هند فرمن کو تایبتیه جبو ام بیجن بوتیان یا خود حتی بو بهدینیان خوجه دور خستیه چما نه گوتیه ام بیجن گوتیه او دچه لینا گوتیه او دچیت یعنی او دچیتن تماشا کریه که گرانه جالی که و درشتره و یکشی پرانیا ملت هو ساده بیجه او فرم دانیه جه دوی خو برداره دوی مروف دوی واری دا او کنبه هشک نبه پرانیا ملت چواده بیجه یک یادوداجی جالی زانستی و کی جان راستره دوی مروفیه حل بشیره و دنویسین یا کتابان دا ریک او وقت من گوت داویا کتابی دا تو لیسته کی دایلی او پی وین کو تو دزانی چند او که هنه ام بیجن من منیکو پمپنیک دودکاری 20-25 ناویوان ببینی زاروکیک بله زاروکین کو تو ام بیج دخوازی هینی کردی بی که از باور دکم پنگا و پیشین او کو لمالا وی کسی لوگنده وی کسی وی زاروکی کی جان پیفته بکارانینه دویتو وی بکار بینی درخت بیج بینی او گوتنجی هیا büyü havayı tutkari zaroka hediye اکفکی فری کردی بکی گنج کردی لبروان خوشتر بکی. هم بیشن جالی سیاسی هم بیشن کردستان باکر حقیقی بدن ما و بیشن ده فرمو کتابی خو آماده بکن و نه مثلا مالی نه مثلا چی نه البته چای دویتو هندک بنگهان داینی جالی پداگوژیک و کیجان راحتره جالی زانستی و کیجان راستره دویتو بنویسی. وقت تقول بن تأثیرها ام بیشن چیکار خدا نمایی ابزارات بدرخان یا جزیره در نمایی یا جای دل بندر لی تشتکی دن هیه من ترکیه خوندیه حتی یونیورسیته کاک خسرو ایرانی خوندیه کاک سلام سوریه خوندیه تیمور ارمنستان خوندیه تأثیر باز زمانه سرمده به تو بخوازی نخوازی ایجار جانا او تأثیر لز کرمانجی مجد که او دکوه ناو نویسی مجی دبی وايدا جبينين كرمانجي مثلا از چند نمونه بیشن بلکی باشته ولا فهم کردن ام بیشن من نفسان دیج برا ام کرد ترکیه کلک است بیشن من otobüs رواند otobüsü kaçırdım ha Türkiye yani de بیشن az ana tekledim yani telefonu bir iki ve geldi yani kurd Suriye de o ki من رأيه yani o ki ser telefonu ne bana her şeyi yani زنگ da تشتكي وايل هذه وانا قش مثلا اما تشاوش بنت السيلافي خلاص بين يك ايدو ديا هون الجبين هذا وانا مناقشه دكن يعني هون قش يعني بالقناه د جوین هذا تشتكي بيجي كوبانا تشوتن اجا نمونه يقدر زبينم بله جرا پیشین او شاشن چوتن نراستن شاشن جبرکم مرو اتوبوس ناروینه گوا تو اتوبوس بروینه یاد به تو داینی سر پشتا خو و ببی کو او جی نقابل او که برنه نخو او شاش او ترانسلیتراسیون یکسر جزمانه کی دیه کو بیانیه جبو ما کرمانجو سنا بجن او د نشاندم کو کردیه تقلسه تو اگر گندی خراب بپیوی گندی تا نباجم اتوبوس روان دبیجی از نگیشتم سر اتوبوس از نگیشتم سر مام جی مام بله از جی درس خومم جی امتحان خومم یکو کرمانجی دزانه اویچ تی اوساد بیجه لیه کو نزانه خنایش نه اوساد بیجه جی زمان ام بیجن کو په پرورده بیه زمان انتلیکتولی کو ام بیجن لوی ولاتی خواندیه büyüdü fikre bu Kürdi dinmişsin. Aşağı şehrin mezun da orada. Bu Kürdi bir fikre. Ana zaten
تلفونك تو قاطية مگری کدری یعنی از نه اون نمونه. هسپم از نه هسپم نه حیوانکم کوش بوک از نرم تو بگری بدی يعني نه منطقه أنا يعني أنا أنا كش شاشة ولا من يعني شاشة يكو صابني ويسنا وصابيجا دوام روبيجا حيران صنابه يعني باشه جبين على دور ماسا جلوفر تجبره تنبيشش مثلا نه هندك تشتنا مسا جلوفر دزاني مسا جلوفر بيتر نقوت سياسي. نقوتنا كشرقيه يعني ند ناف عربه ده هبيه ند ناف افاش دربهاتيا راوند تيبل جدر بهاتيا همو زمان اوروبي او سبكار نخواتوش دكاري ورگريني او ستاندارتا که ام بجن وقت ترمكي وقت او که دكاري زمان خدا بكار بيني باشه دوی واری ده مگو یعنی د کرمانجی ده قط و تشتک بلا بکری یعنی بجن د واری کو به کردی فکرین و به کردی نویسنده وکی کو مگول هم بجن يعني وقت مناقشه دكن يعني ام مناقشه دكن محمود السوري بله جانا فرصاد كنت زودر بس ناجي جام تشكيدن لسر فرصا بري نها او مثلا فرصا ستاندرد كرنا زماني كردي نقطه قالكي مري جرينج بقنعتا مسكاد تجارة برسي قالوا مي كي جانب كاربين اساسي واني دوي واريد منها وقت مرة جبو گم سر کرمانجی پی می بهتروی مثال بدن خباتا سر کرمانجی قناعتا من دسی قناغار در باست به یک جی آنا ام دخوازن او گوتنی مج جمرنی خلاص به پیوستیا گوتنی نه با چکرنا گوتنی نه او ترمین تکنیکی وکیدن قناغات دا بکار آنینا وانه افجی وکوالا جی گوت دوی که دوی ام نه هریم پاریس بن یا جی منطقه پاریس بن دوی دارید حتی ممکن به وان کسانی بکرمانجی دنویسین و دخوینن بهتر حول بدن و آلیکاریا وی زمانی بکن نقطه سیاست استاندارد کرنا زمانی کرمانجی هم یعنی دووکی کرمانجی ویچای واجی اوی نرحت به لی ویا ancak dezgeh pêş dezgehê dewletî perwerdeyî çêbibin bêtir lê ev nayê manaya mêj niha di dest pê nekin ew pêvajoya standardkirina zaravê kurmancî ji niha di dest pê kirî bê berdewam bibe lê ew hîn jî wextekî dirêj bigire loma wek hevala got heta mimkun bi me re tedî dû hawî de pişkî bînfire û çîk jî bi em bivên nehêlî ku wan gotinanê din jî wenda bibe mere wana miqatebe û hinek bêguman norm hene piraniya xelkê çixwasî bikar tîne gi pêş di mere bige qenaatekê mere hêdî hêdîkan wan gotinana bêtir bikar bîne spas او که زمانه تاریخ آوان من وقتی بود نره تمام زمانه وصابونه وقتی دست بکیده مثلا همو زمان به او که دست بکیده به دوره کلاسیکی خواه دوره دووکی هریما لگوری دوره ادبیات دووکی فولکلور خواه لوی آوالی سروی بنگی پیش کتیه و هن به هندانه هف و کمبونه و جویجی بشتی که اتوریتا که دولتی چی بو یا زمان و اکادمیک هنگیج نووا جیوانه تبجی ستاندارد جی هالبجارتنه و هنک جی د او کادمانه د فرهنگ آدمانه لی او جی دناف ادبیات ده جار جانت هاتنه بکارانین مثلا نمونه ادبیات اوروپا بجن ده هفنا معناها بن لپای هف رزناکن لی هر روپل اکیده بوی بکارتین روپل دنج بیکو دوباره نبه یک ادب کارتین بوی اوای هم ادبیات خو بوی خورتکن هم جی وان گوتنا بکار جی دیج بوی هم دانه به نیج بیر کرین جی سپاس و بحث وگو خلق ویا وای بکارتینه حتی تشتکیدن ببیجی از خودم موضوع بگارم بسر تشتکیدن زنین چیه من نمونه که بوده بینیم بله اکادمیا زمان فارسی 1925 ده هاته چه کرد یعنی دست پیکره تراسیای بیجه زیده تر 1930 ده که چیه دست پیده که فارسیا هنگا یعنی فارسیا هفته سالی بر اینها تا هر تکسته که فارسی بینه بخونه لگل فارسیا ایرو باور بکن ارد و اسمان فرق اونه فارسیا 33 ساله بر اینها فارسیا نه علی پیوا ده دویجم علی اکادمی پیو سازی اول پیو چه کرنا پیوا دلی میزده که ایرو مثلا ایرو دیسا چیه حالا 106 فارسی چیه عربیه تو اگر عربی لیدر خیلی براتون کلی فارسی خبر دی 106 عربیه دارین چیه پشت 8 سالی که خبات گرنه
او همون خبتینه دی سای سدیشست ایو هر عربیه یعنی چیه یعنی پروسه که دور و دریجه بو زمان روژه که دا امنا یجن همو تشتی خباته که دور و دریج دخوازه و او خباته جه هر وکی که کرشو گوته دبی که به زانستی واره کرن زانستی جه معلومه دبی اکادمی چه به اوتوریته که به لیگو وقت حتی اکادمیش چه دکه یعنی فارسی دا مثل نمونه بیجه ما چه دکه نکا میزه دکی مثلا بیجن سال 2000 گوتنا چه دکه حتی 2000 پیوا چه دکه باور بکت منه که فقط بینجی حبیبی جه خو بگرن او خلقی دا یه جی نگره بنده دو بده چه اما اوتوریته نه مثلا تخصیص میدن که اوتوریته اوکی حتی امریکا اوتوریته بین لید و نابینده کرمانجی تین نفساندن هر دنویسه هر کس دنویسه اونا پشتی و مال پر و پشتی اینترنت راستی کرمانجی نویساندن کرمانجی پر بویه پر زیاده بچیه یعنی بویه لی لی ها و ام بیشن هر کس چاپ خدا خباته کش دکه دربی جبینه کرمانجی لی نها ام بیشن دوان نویساندن تو میزه کی ناز بیشم تو اوتوریته از لیبیا اوتوریته ببین حیا لیبیا اوتوریته ببین از هنا قاعده و قرال اوید جد دست من هرن نه یک مسئله هری مهم مسئله ارگاتیفی از کمال دبینم از کمالی دبینم از کمال دبینم از لیبیا کی جانی از لیبیا اوتوریته میان دبی از باوا کی بنویسم سه جوره تینم ساندن سه جوره هي یعنی زمانی ما ده هي هي اما لی حسب جراسته پرانیا کرمانجین اما دیاربکری و برجور نه ترکی زانه نه ترک دیه گنده ترکاجی ندیه لید بیتا میکشت بله تاز کشتم یعنی تاز کشتم بله و ایجاد لور بویه قاعده اخنا قاعده جان زنی چه قاعده میکنه چوتی مثلا به وانا پروبلم نه وانا چوتی به شاشی به دا اخاطر نکنه شاشی بکی قانون شاشی نه به قانون شاشی نه به قانون لی مداخله که کرمانجی دورده هی تنه یعنی بجد خوازم خاطر هر فرق از جبینه کرمانجی بزانستی و نزانستی فرق قوی اوه فرق قوی اوه او تشتی که چوته تشتی که شاشیتیه تی چا بدی قبول کرنی تی چا یعنی تو دوی او تشتی که راسته زانستیه بگوری زمانی تا قاعده زمانی تا ابیت دوی تو بیجی تو نکاری بیچون او خلقی من دو گنده من چهار گنده من چوت خبر دادن به شاشی خبر دادن دوی چون خبر دادن قبول بکن نه بنا یعنی پر گوتن هیات میجایی که گنده دا تلفظ آوان بدافکرن آوان بدافکرن فرق غلطه چوته اما وی چوتی نبیشم خود او تشتی که راست زمانی مدام هی بکار بینن که مثلا جالی گراماتیکی رزمان و نه بس اف لگلک تشتی دی هنه کو چه دنویساندن دابه چه اخافتن دابه قاعده قانون زمان ما تشکاندنه دبی از جنکی دبینم از چونبا ویجنی جا هر کسی که بچه کربانجی بزنم دزانه که شاشه نها پروبلم چیه پروبلم اوه کو کسی کی جبو اف کسی نوصاد بجن اجی دنویسین او کره کنه او مجال ندانه که در مکتب مدرسه نبخونیم تلویزیون من لدبی تلویزیون اکی اره و ندانه خواندن قاعده قانون زمانی وی پی نشان ندانه که حیران اف یا راسته دبی تو ها ببیجی جا برسن و ها دروجه که ده حل نابن نه قسم يعني جبينين كرمانجي دا وانا تشتي وا مثلا هنتش مدين مثلا بيجهنا بيجهنك آوای نویسینا تاریخی و یا مها ين ناوين جغرافيك ليفاناجي مثلا يعني به وقت نات يكون مرسى مناقشه بك قالك شراهاتي مناقشه كنه لي باور بك كان بيجي هندك حوالي كو هندك جيغا غاتنا كو فورم الوادر خربونه بيش جوار عجيباتي قلت نا وانا راسته يا ما راستره بلاد وهذا بيجي حتى جي كنابه بيفان لقانون زمان ما وصنا بيجي سر ارگاتی ببینی او بشاک نه بشاک و بره صحبت حد يجي بهرا وقت شوي شي يعني فكرندنا بكردي و تدي قالوا كلتورا كردي وقتا كو مرجينغا مره كلتورا كردي ب وتشكي نه دركت هم بر مره چوا بي يعني اوای دربريني كو كلتورا كردي و بفكرندنا كردي و گريداي بو نمونه وقت گاوا كو تلفونی کو ام بخور دگرینه مور بیجن جبو کو درکت موبیل درکتن پرانیا کردا گو تلفون دستان پشتی 25 سال گواز چون ترکیه
Bêrîkê Kişa digerî. jmir digo nab xatirete ez ê dûr li bêrîka te bigerim. Ez ê dûr li bêrîka te bigerim. Ya jî digot eger tiştek lazım bû li bêrîka min bigerim. Baba ez ne polîsim ji bo çi li bêrîka te bigerim. Yani kurekî min li Swêdê bûye. Carekê mêvanên me hatin gelek caran tên lê carek ji wan caran bû. Gava ku wê biça wan got kurê min diçû kireşê. Got bi xatirê we kurê min jî got bi xatirê we. Min got kurê min tê her ku ew ê biçin êm em li malê nin. Ji ber ku Swêdî di heydo ê ku diçî jî divê heydo ê ku dimînî jî dikare bê heydo. Bi Swêdî fikrî lê bi gotinê Kurdî got lê ne awayekî fikrandina Kurdî bû. Ne kültüra Kurdî v girêdayî bû. Loma divan tişnadê mere xwe wê v girê de girê bide wê baştir bibe de gramatîkê jî de yani taybetmendiyên kurmanciyê sistema ku divî zimanî de heye ê ku sistematik mere wana bikibingeh ne ku nezanebûna duwarê taybetmendiyên kurmanciyê nezanbûna duwarê zayende du ergatîvê du hê wektin de mere bikibingehê vî zimanî û mere bêje ev gramatîka vî zimanî rêzimana vî zimanî divê li ser li vî bingehê be. Normal divê zanebûna duwarê vî zimanî dibe bingeh kes nikar qaîda ji vî zimanî rdeyne. Ev ziman divê lêkolîn serbêkirin çi sistematik bi wan derxe ew tiştê sistematik qaîdeyê vî zimanî û ev divê ji bo me rehberek be. Da ku nana wê herkê kurmanciyek me hebe. هناك تشتهنا شاشن ما يتكرر راس كذا اللي هناك تشتهنا ظلما يعني دي كردي دا تنن او جركي او كان يعني مثلا تاجاغود بوس رافاند اوا نشاشي يعني اوا يا جوي عجب ترجي او يه بيشبري ويجي جي فهمتك او هين خلافتنا لبالمان نا تج سلام ربي سلام يفهم نك سلام تركيب زمان انا اجي فهمنا يعني سلام تشتكي حيران واسكريا نهار دشم قندما فهم زاروك تشيبو كانن يعني دبيت تشاي قرت يا انت تشاي قرت نظامش يعني مساله دويك يعني تشاي دم قرتي ها لا تشاي هلدا كوفاخي ها برضه اري مساله اوك ها هجا وبعساوي كزاروك امي درس داينا وانا زاروك كنتين با ناين جبوك كردي فير ببن او انا كرديش خوازان مالا خدا او تين فيري خواندن و نویسارا كردي ببن هگر او كردي نزانه هونه فیر بکن او ایدی پر خرابه یعنی پیشی دا گره که یعنی کرده گره کردی زانمش برکو مالوی کردی تو پیو نم لما جی هنک تشت هنک مثلا وگوت هجا خلق دبیجه دا من کشت خلق دبیجه بلکی 2 میلیون خلق حکاری جی بیجه لی او دا کردی دا تونیه يعني ناكو لهرمي هيا تمام لهرمي 2 مليون كاس گرکی قدری وان بگرتن لی گرکی بیجن حیران تو کردی نزانی لعالیم مثلا تو یک شاشی بکی یک سر تو کردی نزانی ایدی نای او کرن نزانی یعنی دما وی نینه که ام راست بکن مثلا اف گوتنه و جبو بیانیان راسته یکی بیانی هاتیه کردی فرده به او کتیه بن تاثیر هنک زمان دن و شاش خبر ده یاوی دبه ایجا یام شاش خبردان مثلا لعالیم من نکار بود شش خبر دانستم. تشتك بوتا يعني از وجه براستی روزا كده زاري مثلا زمان تشتكي بروسيا كدو درجة چون اگر علي مدرسه ما هبا ظالم دبستان ما هبا فرقه ما هبا فرال ما هبا دولت ما هبا اوتوريتا ما هبا اوانا هبا حق ما هبا اوانا تنبونه در نتیجه دبستان يعني جيبين كرمانجا مرد كار بيشتيار مثلا چم بيشتيار يعني قوترام متخصص بيجم قوترام ببي معنی نه کمیرو سر نخوتن يعني دخوتن دبي بزانتي هم سر بخوتن از دو گوتن خواستم جی والده بیجم براستی مسئله کو ام سر داخل مثلا کو ام سر داخل yani به پرورده büyük zamanı belgirdi ya وقتی پرورده büyük zamanı ne girin پر زحمته لی tabii لی ام او gerek ev وها ما سسنك ام نبيجن اما
yani ev şartı ku em pêda ew şartı welatê me ku em pêdanin gerek me nêxe di wî haletê de û nem nebêjin wala bi zimanê me perwerde û hîndekarî nayê kirin û hema em dev jê berdin û qenaeta me divan 20 salî dawî da di vî warê de gelek tiştat nekirin Swêd misaleke gelek mühim e aniha tiştê ku em ser daxivin wextê ku tu 30 sal berêniha ew bi nivîskî berhemên ku Swêd hatine çapkirin hatine pêkanîn îro ku tu lê dinêrî ferqeke gelek mezin heye em dikarin bêjin sedê sed nevî sedê heştê not ew kesên ku dinivîsin bi awayekî yani wek yekîtiyek baş ne jî lê yekîtiyek pêk hatiye û ji ber wê em gereke bi awayekî rikoyî û ne ku hêviya perwerde bi zimanê xwe bimînin û bi awayekî rikoyî bi awayekî bi her awayê imkanê xwe bikarbînin û di vî warê de gava bêjin. Kesekî din çîne be hinek baş li gor wexta me kine lê ez van tiştana tenê me jawab pirsim. Di civînên kurmancî de tê bîran me münaqeşe dikir. Yek jê awayê nivîsîna tarîxa 24 adara 94 24 apostrof adara 94 bi apostrof û 24 adara 94 bi tîre tabii 94 jî dikare be 94 mesela ev niha sê cure li nav Kurda tê nivîsandin li ser vîya hûn we di kurmancî de münaqeşe kiriye Belê me münaqeşe kiriye û ew kekşî nivîsarekî li ser vê babetê hatiye nivîsandinê ji bo çi ev a yekemîn me hilbijartiye ew ji hatiye gotinê bi Kurtî jî bibêjim mesela ew e ku di zimanê me da navdêr tên tewandinê ew partîkilên ku bi ew keva bi hejmara ve têne girêdanê divê bi hev re bê nivîsandinê ne ku em bêjin bi apostrof ya jî nîşanek din jê bê ve xitandinê. Paşa te nivîsandî em bêjin mesela PDK Partî Demokratîk Kurdistan tu dibê kongre PDK tu binivîsî kongreya PDK mezin û wê ê jî biçûk Pêva girêdî û ya wek resim hinek heval dibê ne baş e ne xweş e mesela rastiya zimana ya mesela em bêjin estetika çavê te estetika ne mesela estetika çavê te mesela rastiya yan zimana jî carna dibe problem ku em bibêjin ew ê ya mesela bibêjin navekî Fransî tu bêjin navê mesela Elîze ye bi ê diqede û tu jî ê ya din pê vedikî a kurmancî dibe Elîze ê lê ew nav wisa bê nivîsînê ji gelek cara bi ê xilas nabe yek ya du da yani navên wisa yên Ewropî tu xwandina wê di parantez de cîkî bidî nîşandan ku em bêjin ew bizar be ew nav çawa tê xwandinê ji bo vê numuneya te tu dikarî hejmara ku ew nivîstiyê de hatî weşandin tu ya jê werbigirî ya pêşkêşî bînera bike wê baş be lê mesela navê partiyan yê Kurd problemê keyî na em wê çawa dixwînin bo nimune te got PDK normal eger em PDK dixwînin û tewanga wê divê mesela ji bo nimune PDK na PDK'yê madem em ya PDK dixwînin ya me PDK bixwînin PDK ya jî em ê PDK bixwînin PDK'yê loma ji bo hemû navên hemû partiya derbas dibe ev tişkî girîng ew yê wê pê veke yê wê yan bi apostrofekî yan tîreyekî lê ji bo heger zimanê me zimanekî tewangbar e heger em apostrofa bikarbînê rûpelek wê bibe apostrofxane yani loma divê em lê miqatebin paşa wextê Kurd ez hinek tişta ji we pirsim bersîva gişa bi hevra bidin yek jê problema navê bajaran di kurmancî de ê dudiya navê welatan na İstanbul, İzmir, Ezmir, Ankara, Enqere û gelek bajarê din. Navê welata Arnavut em dibêjin,
Kurdiyên dibên Alban, em dibên Avusturya, Kurdiyên aliyên dibên Nemse, em dibên çizanim gelek navê wa heye. Me ji Tirkî girtiye Albanya, Swêd û İsveç û Swêç. Me ji Tirkî girtiye, tu bixwaz nexwazê ji perwerde Erebî girtiye, ji perwerde Farsî girtiye. Mesela vana jî problem e. Vana em bêjin di civîna de we münaqeşe kir, me xerîteyek jî em bêjin çêkir. Lê dîsa jî problemîn hene. بله نورماله جبر کو او دسپیکا جوینن کرمانجی دا ام بجن لسر ناوین ولاتان لسر ناوین باجاران ام بجن ما کار کریه و ما نویساندیه و او تشتک تدبیجی او پروبلم جوی چا دور درج حتی مناقشه کرنه لسر ناوی نمسا اوستریا اوتریش بلژیک نروژ اونا حتی مناقشه کرنه بله او ما پیشنهاد دانیه که امجرا به کردی چی ببیجین یا خود چاوا بنویسین ناوین دوانتا لی اگر کسی که به کردی دنویسین زحمت نکن لی مزنه کن نابه و حتی نهاجی رخنه که وسا ام بیجن تو بکار بی جه استفاده کی ببینی سوده کور بگی نهات یا نویساندنه جبو چه ام بیجن از نبیجم اتریش بیجم نمسه جبو چه از نبیجم نمسه ببیجم مثلا اوستوریا تشتکواتی نهات یا نویساندنه اگر نبیجیم رو نکره بگیجه قناعته کی Muhtemelen kine ze tiştekini bejim çünkü mugotu navên Gorbaçov û Xomeyni û tiştê wa me çawa bikarbînin em ji Tirkî digire êdiş Farsî êdiş Erebî digire yan jî Jaguara yan Shakespeare ji wî ya bêtir niha Şêrko Çopî bi herfê Erebî wexta bi Kurdî dinivîsin vîya way dinivîsin Çopî Çopî Şêrko bi herfê Erebî Şêrko dinivîsin. Erê, tu noktayê vê derê. Lê camêr wexta ku çîka xwe li ser pasaporta xwe wiha dinivîse. Ya dê li ser pasaporta xwe yan jî li ser navê çi ye? Sêdeya xwe CHOP yê dinivîse. Niha ev tu jê re bêjî bi alfaba Kurdî ev e. Ejel hember wê alfaba Kurdî ya Latînî jî ev e. بس تو تشتكي بيدكي Em ê vêya çawa bikin. Mesela problemek e. بله تو û gelek تشتكي nav. Mesela kitêb li ser navê nivîskar li ser kitêbê nivîsandî bawakî din. نها بيجن شيركو جي كردستان باشورا او سنه Belê. او لغور سيستما انجليزي ترانسكريبسيون نافي وسنه دقيقه اجازه بده وسنه أري. وصادن بيسين Belê. لاجر كاك شيركو جي كردستان سوريبا نافي وهانا دن ويساندن بجا هي بنويساندنا Tamam. جبرتش جبركو سيستما فرنسي اللي حاكمه اوسا بنويساندنا بجا او دولتين كان بيجن او هفولاتي ورن او بلوبه كديه لقاوا كو كردي دنويسنا جامع ناوي خوها دنويسنا از جوي ناوي Ez ê ji vî navê li gor alfaba Latînî dibê me re bikin ne wa? Lê wiha nakin ama li ser sêdeyê wan li ser kitêbê wan tu mêze dikî ne wiha ye. û ew bi xwe jî mesela bêge em alfaba vê alfabê em qebûl dikin. Lê divê ev jî were qebûl kirin. Di aynı wextê de. Ne wa? نها ببي وقت از هرم گنده ما الگزی از جزارو کی مکتب را بیجم شیرکو بنویسه یکسر حرف شد نویسه Erê و گره کی اوسابه لی او جوره پاسپورت او انا انگلیسی نه و مجبور دکن که هم کردی بخونن اگر خوازن کردی بخونن گره که کردی بنویسن Kek Mahmud bu belki eğer problem ne de şergo da be yani jbo nave vaki şergo edine de Kürdiye de jbo Kurmancıya da geleki hesan yani çarekiye çare ve hatiye yani de midgo belki naha persata beter beser mesela naven kuyen garip yen zamanın dine de bahsa أنا من هنا أنا مثلا من أمجد عبد الله سيد عبد القادر يعني سيد عبد القادر وأنا حرسي فورم شي هنا problem ya Abdullah يجي يا ريت problem هجر ام بحثا جورج بكن بحثا خليل بكن ام بحثا وكيل بيجين غرباتشوف بكن جروميكو بكن يعني جورج بوش بكن وانا بكن ده قناعات عمده يعني هجر ام جبوه ميثود كي بكار بينن او ميثود تاني او كو ام الجوري
زمان خو والجوري أورتوغرافيا خو تيبي لاتيني قوا كوام داتين لی بگمان ناو خریبه ناگوهرن یعنی جورج بوش وکوانم دنویسن تشوا وكوان يعني قصدت جي شيء او ار او تشوا دنویسن ناو خو وی وای تشوا زاني كو تشوا مش خم ويا واجد كرمانجي ما بريارجي قلت ما قلت ويا واي كل لاتيني ويا واي دقناعات مدي تشتكي خواندنا وي تشتكي ناري خواندنا وي تبني تلفظ وي لي او نابت ويا بقاري يه لاتيني جبكو ما ورتاغه يعني نابع أورتاغ اللي بإنجليزي دما توكي وان دين جا يعني جورجي بوش جا تشابه خيني دول الجوري شو قاعدة بخيني خد دنيا براتي قلت إنه حركة كار بخيني هيك إدوتيا وك كاسوغوت قدنا بارانتيزي دا ناد وقت أويا نوكا أنا كازي تشتكي تبيجي ما زي نمونيك بوبول أزي نمونيك تنجبو شوا إنجليزا أف بروبلم مثلا دي نافين عربي ده شوا جبو كودما نافين عربي ده كن إنجليزي شوا دنيفيسي لين شوا حل كرنا نوها خا de إنجليزية ده وكيدان بأورتوغرافيا وتونية شخار كا وهذا من هه ويجا إما هي خا هي تود بيجيك دماكو أو نافكي وكي أما بيجن خليل هبد إنجليزي ده هي جيش خوا خليل جبران تشوبو أمريكا هي وكتبه خوا بإنجليزي جيني بيساندنا بيجا تي ديني وكي أمريكيا خليل بكا وهات ديني يانتي بخيامة ديني مزه شو برنامج تنجي مزه انا تشتكي كوتو بيجي شارك باش او كوتو الجوري كرمانجي اخا الفابي اخا تو حمي فان نافا تذكري بنفيس نا بآمن ادبيم يعني نظام طبيعي او ادبيم جبكو الفابا ما الفابيك لاتينيه انجليزي فرنسي والماني وناجي الفابيك لاتينيه دور قد برنامج متونه نافي وان وكيكو او دنبيس لم دكرين حرف هري نزيكي ايوان كو زمان مدى تونه مثلا بيجي حرف او هي زمان دا مدى تونه نظام اي كا نظام بنتشكيه دي مدى تونه يا هري نز مربيا دكره دي ناف بارانتيز دا تلفظ او دنبيسي ها ايجار حرف شو برنامج او هون حرف كيريلي حرف چيني حرف ژاپوني حرف هندي حرف عربي وقت ورغريني ترانسكريبسيون اويت بكي دور دا بروبلم ايامه او يعني او ايرو روج محكمه وبويه وانا بنفسيني خودوروفسكي بي ميكروفون نبات داخفي اري من شواف برسشه بكره تي خودوروفسكي اف مروفكي روسيه تي شو بنفسين او بروبلم محكمويه تنوشي هذه تبيجي يعني نزان ولا وقت ما دخله اشتكي دو ترى بيجي نافي من بخيتي نبيساندري فرنساوي ده خطنينا نا بكردي وقت بنمسم دوي كوسخو نافي خسرو غير بكردي بنمسم خسرو دنمسم تمام نو بروبلم بقول يي عربي واندا جي هي يعني جوان جي هي يعني تالي زمان ما لاتينا فرنساوي ازم خسرو خنكو عربي دكاك وقت ما خلاص بو وانا بيرن بو دمكدن ان شاء الله جبراو شنو مي حرتم ولا جيفيني وان مناقشه مي حرتم بكن ايجار وك سروكي وان جيفينا كاكرا شو غوتنا داويه دمته برهند كما تشد بيجي البروبلم تبع عسكر قال لك اكو اليه وديها لازم بس هناك كلامك ورا جيفينا كان كارن دور دريش سلسله بي قال لك سباس مالاوا مالاتا تامكن ميفان مالا برادرين كل باش كاميرا نج مالا وجه أوا يكو واكيد عند استوديو دنج مالا ونحمي أوا كلك سباس وندي ساجرتن بخيراتن ان شاء الله جبراو شندا مي هرتم ورن جبينين و حتى برنامج كدن بمنين خير وخشيده